Away ke Trok kabadon yau registration number JK02CB4335 kabakit Pathaw watermelon kala kemding kensan hadu ba kanda Ingkhong khat. Katkom ke Khubor balayo lum katei ka jingkemding kala ja hasurok ba national highway hakibenta badang ha bhakashnong Shangbangla Ribhoi district hakapor kumba architeng baje AA menstab hakaba katei ka Trok balanya da udatta wak mare na Maharashtra kadang kiu shanong ba Shillong. Henry kala kemding kensan hapdeng surok klem da tip tikna ya kadau batla subaru ba katei ka Trok kala short circuit ki sainar elektrik jongka. Marsen yo jing tip ya kani ke jingja ki pulit na kanong po traffic kila late mar sa ketika jaka ban penlong ka jing tokit. Dan bok bana kani ke jing kemding syam dan babansau bat unongnya ulayo lat ban pelaj em yaladi. Hey. Ah. Come on.